and pardon kado ko efana me ya Francis ska TV channel kar bi henda kado ko efana me ningak no pen chor palo te ninging sam palo nasi ton male tu penang anang le tumpan hadi kacetong nong le kacing ki chutan nong le mate nita mana video kevan stame upor kom ma hadi penang ana jag ding no nang tumpan chetong nong le ching kilong le lase ningat rong palo putot nita thijelang hade thijelang nita ko penang da hadi yo aku non da video nang at tu lo ase nita thijelang yo non ke lase ton male tu nang le tum hadi kai kita di video nang nang pidon tha tapi nang lang pidon bono nonton hestane ini bangkan ni nang ada thang video to kali hadi stame nang itu hadi ani aja gedi stame video nang lang pidon nang share pidon ase ningking samulo ada ko kana me ase ada ko ita misen lang hadi yang se nang tu yang se misen lang belakang de hala comment section nang pachini khadon mare tu laben ke nang itu kai kita ne video nang lang pidon re recording jo tu as tame hadi komase video nang lang pidon ma di hala comment nang bachini kha mane ni kai kita nang video nang lang pidon mate ni channel nang subscribe kha ya thara sam tumta dosta me ni lista me nang subscribe donji to ko vita me kasi hala comment section nang ping na ton ma le tu nase non pen bang ke chetong long thor pode ni ta video ang wan PR po non pen bang ke non pini pen ke cheng ko la se non bang ke jata video no de en se la po hem do luna video ta me hedi ka ke ta nang wan pode non la so da bang hedi ka ke ta chetong long ver po en tum pen se ni video ta nang lang pidun do no de choro palo ka ta ko eta me la se ko ne bang ke peneng bang hedi first time lo la video ke pi hadi ke cheng si lo ase kone chetong le jerding lo jo ni neng December chuk lo pichora me lo amasini ta long lo la se don ma de to ning che po ai ni ta dolang ase nang le tunta dolang la se ning je thelo ase to rang de mo hadi along ka plega video le mo chetong tu pa me nang de ado ko re kana me bye I love you all.